Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik dugas belinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adik dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli kadia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli kadia igodogan gadenan kena nagenya dingin lemu maksa yang iba beli kau kena bayar
direlo nuntut kebutuhan biologis. Bayon beli ne bengangsur angkiane muis. Marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen aket prutan Sina ya diwangan mekejang anak ngantosan Tiang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang Nirembeyan tiang mati dadi arwah gentayangan Sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal. Ondek kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekene sing ngidang uruk dan pipis direlo nuntut kebutuhan biologis. Bayon beli ne bengangsur angkiane muis. Marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen aket prutan Sina ya diwangan mekejang anak ngantosan Tiang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang Nirembeyan tiang mati dadi arwah gentayangan Sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal. Oke nah, ajak lemon bang sakim. Yen ulyan tamat sekolah ni tinggi ngerana yang man gegain prejani ane sugih sayan sugih ane diwasayan tertindas kal ang sehang ngale gelar S16 garis nasib ento sing dadi paduhan agak lacur mirip sing dadi tagihan
Sarjana ni medagang canang, tamat SD dadi jutawan, nak mekejang bepada ngelah peduman. Yen alih uling bodi, pantas nih tiang dadi polisi, nanging tiang kalah hang takdir, tiang gugur di pantokir. Ulian tiang jani frustasi, gagal tiang dadi polisi, pang patuh cara angkatan, jani tiang dadi satpam. Garis nasib ento sing dadi paduhan, agak lacur mirip sing dadi tagihan. Sarjana ni medagang canang, tamat SD dadi jutawan, nak mekejang bepada ngelah peduman. Yen alih uling bodi, pantas nih tiang dadi polisi, nanging tiang kalah hang takdir, tiang gugur di pantokir. Ulian tiang jani frustasi, gagal tiang dadi polisi, pang patuh cara angkatan, jani tiang dadi satpam. Yen alih uling bodi, pantas nih tiang dadi polisi, nanging tiang kalah hang takdir, tiang gugur di pantokir. Ulian tiang jani frustasi, gagal tiang dadi polisi, pang patuh cara angkatan, jani tiang dadi satpam. Bri, adik itu kan Bri suing kan, ale gae. Don boleh timpale sakani, ibu padeng lah. Kira keduen untuk kini, acur. Kegodan hidup sing ada nawa, pusing masih kali dang lain, uling masalah di rumah tangga. Ada kinuyutan yang sing ulian pipes, bisa masih ulian bisa ngawaya di mandingan beli, ngajak soma pisah ke aneh bepada
dengarlah kaden beuling pidan hati benawang lacur beline angon adiku renang mara masa selan nyasal teken berjalan hidup ngawai adi ngambul misi lagi cerai ngorahan emat hidup ngajak beli Mejalan nadi kalahin subah beli depan lacur berline kal berjalan mati beli masih basing kuat hidup di bawah tuntutan sin mampu beli nyaman hadi kemewahan aden ang bercerai yang terus buka kekene ketimbang beli mati berat mepesan ngawaya dimandingan beli ngajak soma pisah ke ane bepadengarlah kaden beuling pidan hati benawang lacur beline angon adiku renang mara masa selan nyasal teken berjalan hidup ngawai adi ngampul misi lagi cerai ngorahan emat hidup ngajak beli Mejalan nadi kalahin subah beli depan lacur berline kal berjalan mati beli masih basing kuat hidup di bawah tuntutan sin mampu beli nyaman hadi kemewahan aden ang bercerai yang terus buka kekene ketimbang beli mati berat mepesan ketimbang beli mati berat mepesan
Ngudi yang beli rasa yang ngejohan kenyamanan topukin melena pelukane rasa yang baseng tulus sing merasa cinta sing merasa setengah hati beli sing glatian setengah hati beli ngelana lenan setengah hati beli sing glatian setengah hati beli ngelana tingkah lakon beli mula berubah beli cara mangkep-mangkepan ragan beli mula sing carane gelahan perhatiane memedikan mencoba tiang lanang nanging ngerasane suba sing nyidang setengah hati beli sing glatian setengah hati beli ngelana lenan setengah hati setengah hati beli ngelana lenan pantas keterusan yang suka melenan dia selakar ngelinglungan sudah setengah hati beli sing glatian setengah hati beli ngelana lenan setengah hati beli sing glatian setengah hati beli ngelana lenan pantas keterusan yang suka melenan dia selakar ngelinglungan sudah Kulun padu kaya Koi manam semahi Moga si domangku Lap kaya ilang pagi Aksamo Tunok langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalpenya yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya yen bergaul di niskala
Budak kala ngupingin kaden betara Yastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Kuno belok ke walau selado lampak Laskan Mungkin cueca kawan pak Mengkiunang po kita menadi jan panggul mandiri Mengaran sang sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Yastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujatine tolik muka beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Yastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujatine tolik muka beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Kijap makan beline ngenehin unduk ke beliwan Kebayang masa lalu di kamar niki Swarga kerasayang ngiasin duga sentuh ritat kala iraga ngadungan tresna kerasa mebunga-bunga Bina ika kupu tresna nabi ngancak dini ditu Beli belok tuara menyet anggona pecadang kuang Yani loh megedi
Ngubernat ngwani lenan las caria Iloh megaten tresnan beli oh, oh, ngai sakit hati di kamar ini kina kesaksi ira getain mecumbur rayu mejanji sehidup semati lakar bareng ajak dadua nanging jani ento tua kenangan nesta tebakat ingatan beli ya dia stun loh suba metilar ngalahin beli ngalih wani elena bina ika kupu tresnan nabi ngancak dini ditu beli belok tuara menyet anggona pecadang kuan dan niloh megedi ngubernat ngwani lenan las caria Iloh megaten tresnan beli oh, oh, ngai sakit hati di kamar ini kina kesaksi ira getain mecumbur rayu mejanji sehidup semati lakar bareng ajak dadua nanging jani ento tua kenangan nesta tebakat ingatan beli ya dia stun loh suba metilar ngalahin beli ngalih wani elena Sugilan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mandene imbang negelahang jani titipan ide yang widi tua karma
arte iraga yen iraga demen ngai nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astum kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang. Hang jani titipan ida yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngai nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astum kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang. Dan mulai man udah kapah gati tepuk melalina kenyoman mulai do ilu jumah pedidian kedo memen adine depuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli
pidan daki sing aja memunyi. Apa kuliah nepuk materi jani sing nyubodri. Kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelaman tuh kaya. Mirip meme sing sadaran kedua titipan, mani meme mati singkal mebekal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Ye meme Ibi me nah manian me. Itu memen adine depuknya patin beli, sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli. Apa kuliah pidan daki sing aja memunyi. Apa kuliah nepuk materi jani sing nyubodri. Kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelaman tuh kaya. Meme sing sadaran kedua titipan, mani meme mati singkal mebekal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelaman tuh kaya. Mirip meme sing sadaran kedua titipan, mani meme mati singkal mebekal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Sing kerasa kalahe terus menjalan, monto makelone
iraga tata bareng-bareng saat maka timpal biasa. Selesai iraga ketemu, selesai iraga macapatan, mekada mentik sayang beline rindu kapin adi. Tusing sida tiang masih menambakin rasa tresna puniki ngancang tumbuh di hati tiang ketujuh ring ragan Bali ya dias tiang benawang beli super ada nengelahang tusing jengidang tiang magbogin karena tiangi Ina yang ja adi buen ngenah-ngenahin bali takut ken ragan adi kal sakit hati. nanging tiang takut yening kehilangan ragan beli yening sobat kegalah nih beli ngalahin tiang Rasa tresna tusing si degelang. Tusing sida tiang masih menambakin rasa tresna puniki ngancang tumbuh di hati tiang ketujuh ring ragan Bali ya dias tiang benawang beli super ada nengelahang tusing jengidang tiang magbogin karena tiangi Ina yang ja adi buen ngenah-ngenahin bali takut ken ragan adi kal sakit hati. nanging tiang takut yening kehilangan ragan beli yening sobat kegalah nih beli ngalahin tiang Rasa tresna tusing si degelang. Ina yang ja adi buen ngenah-ngenahin bali takut ken ragan adi kal sakit hati. nanging tiang takut yening kehilangan ragan beli yening sobat kegalah nih beli ngalahin tiang Rasa tresna tusing si degelang. Rasa tresna tusing si degelang.
Rasa bahagia dikena hejani Mesanding ngajak nak luh Jegek buka adi Duh manis ne Ane jani beli kamu dia Untuk resnan beli kenadi Tusing jetuah dimunyi Beli tusing nak wani nakal Ane demen ngobrol tresna Kadi rasa adi dogen singi dan nelahan Jani bling rasayan Sekadira celan ratu Kesaksian timpal-timpalan Keluarga sami Suksemai dayang widi Sampun ngicenin pemergi Bling ngajak adi Kejangkepan Dumo gilangkan ngantos riwekasan Ane jani beli kamu dia Untuk resnan beli kenadi Tusing jetuah dimunyi Beli tusing nak wani nakal Ane demen ngobrol tresna Kadi rasa adi dogen singi dan nelahan Jani bling rasayan Sekadira celan ratu Kesaksian timpal-timpalan Keluarga sami Suksemai dayang widi Sampun ngicenin pemergi Bling ngajak adi Kejangkepan Dumo gilangkan ngantos riwekasan Jani bling rasayan Sekadira celan ratu Kesaksian timpal-timpalan Keluarga sami Suksemai dayang widi Sampun ngicenin pemergi Bling ngajak adi Kejangkepan Dumo gilangkan ngantos riwekasan
asmara ketemu raga nadi, beli subeng rasa yang getar di hati. Nanging beli takut ngorahang ke nadi, takut yen misalnya beli boya selera di, kangguang beli mendem malu di hati. Sumpah pangsalang betara beli bani, sujati beli nak mula sayang kenadi. Dia stunti dan beli ke ucap playboy, nanging spesial buat Adi tresna sujati. Biolas Adi desang saya kan beli. Tresnan beli adi ngorahan masih demen teken beli suksma adi sayang adi tulus beli majanji beli majanji beli majanji satya gara-gara pangsalang betara beli bani, sujati beli nak mula sayang kenadi. Dia stunti dan beli ke ucap playboy, nanging spesial buat Adi tresna sujati. Biolas Adi desang saya kan beli. Galian di hati beli nejani, Adi nerima tresnan beli. Adi ngorahan masih demen teken beli suksma adi sayang adi tulus. Galian di hati beli nejani, adi nerima tresnan beli. Adi orahan masih demen teken beli suksma adi sayang adi tulus. Beli menjanji beli menjanji beli menjanji lalu satya gara-gara di.
Gustipan raga suba dalanang mekurena suka duka yang sebar pahit manis tain kerasaian langgeng ni harapan pangstata sejalan anut hadung kanti kewekasan ilung jengek sayang kunan beli ni paling sayangan desainya betang yen aja kewang pangsing kanti iraga meiyakan padahang ras titik lan setat bakti rinyang widi lan sesudna sembah syukur rengi dalam luhur sampun sida ledang ngemi jaya putra putri ni hati sujati lan pemati becik kadi ni abdian sepan tekan kenaan doi gede imade miwa mioma satma kekal dan di kelantingan bija utama melekat mekurena jengek sayang kunan beli ni paling sayangan desainya betang yen aja kewang pangsing kanti iraga meiyakan padahang ras titik lan setat bakti rinyang widi lan sesudna sembah syukur rengi dalam luhur sampun sida ledang ngemi jaya putra putri ni hati sujati lan pemati becik kadi ni abdian dong resepan tekan kenaan doi gede imade miwa mioma satma kekal dan di kelantingan bija utama melekat mekurena
petagih kal belian ulian susu uling arsop lan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan umadat je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan umadat je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan umadat je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan